Ku tengiwa ka nandzu ehenhla ka vana vanthlanu lava hehliwaka hi ku dlaya Senzo Meyiwa ku hundziseriwe ka musumbhunuko. Leswi ta endzhaku loko gqwetha ra muhehliwa wa vuntlhanu Advocate Zandile Mshololo a kombele ku nyikiwa nkarhi ku ya langutisa tsalwa ra vumbirhi ra swihehlo. Advocate Zandile Mshololo, gqwetha ra muhehliwa wa vuntlhanu, u ri u lava ku twisisa xivangelo xa huvo ya vuchuchisi ku va va rhwexe nandzu wo dlaya Senzo Meyiwa eka vahehliwa va ntlhanu ku nga ri vanhu lava a va ri endlwini. The NPA, my lord, is not supposed, and he has got no right, to charge people the way they want. As much as they are given, they've got rights in terms of the Constitution to decide, to make decision on the people to charge. Mshololo u nyike mavito ya vanhu lava a ku fanele ku va vona va tengisiwaka. Number 1, Tsalwa. Number 2, Kelly Kumalo. Number 3, Gladness Kumalo. Number 4, Zandi Kumalo. Number 5, Tumelo Madlala. Number 6, Mtogozi Sitwala. Number 7, accused 7, it's Maggie Piri, my lord. The accused, whose name I've just read into the record, my lord, who acted as perpetrators or accomplice or accessory after the fact, unlawfully and intentionally killed Senzo Meyiwa, an elder person, by shooting him. Mshololo u sole swinene mfumo a hlamusela ku ri u kume tsalwa ra swihehlo kumbe dokete ya vumbirhi mixo namuntlha. On the 23rd of March, I dispatched a letter to the other team, alerting them to the fact that this case docket is going to feature prominently during the current proceedings, and that we need a complete copy of the docket so that we can make a copy to both sides of the defense. And for reasons unknown to the state, it was only disclosed to Advocate Defo and not to the prosecution or accused number 5's legal representative. The person who has put us in this trouble, the person who has put this court, this trial into shame, is the state. Advocate Mshololo a nga tsakanga loko va lava ku n'wi pimela nkarhi wo hlela dokete ya vumbirhi. The gross irregularity that has been made by the state in this case, we have been made to plead before this court when we were not in possession of such crucial information. Khoto yi hundzisele ku tengisiwa ka nandzu lowu eka vhiki leri taka, kambe a swi le rivaleni leswaku ku ta va ni ntshamo. Leswi swi ta hi loko Mshololo a heti ku kuma tinhlamuselo hinkwato kusuka eka huvo ya vuchuchisi.